مرحبا جوارا قلي بجدار وقهدار مني دلال وهجا وإفارة هاناي بيروز إفارة هاناي مقدس قو دعاء مقبول تيدا هر إنسان دستي البر خوديد وكي ودعاء دكي أمجي دستي البر خوديد وكن وأم دعاء دكن أم بعربي بحرمة بركتها في هاي شعبانكي في هيفا براءتكي تلمواري رحمت دعاء ما قبول كي ترزقي ما فريه بكي تحالو أحوالي ما خوش بكي تاريكاري بقالي كرمان جا ربكي بقالي مظلوم ربكي تقحرو غضبا خل دجمني وابكي يا ربي وإبارة هانا بيروز قو دعاء مقبول تبدعاء جميع بيخمر وأولياء أنبياءك يا ربي التوفيقة قالي كرد بدي لسر دجمني وانا تدجمني وقحر بك يا ربي قدارين هجا أزي جورة تشكي ببيجم تحقي في شفاها نادا ما تخص أم برنامجك سباهي دريج تشي بكن در فتة ما تشي نبون بس إيروجي صباهي جي كي كتب هالو بيجي الرزاق نابج نابي خودي بخويت على حجبي نابي خودكي وأوصافي خوديا رزقي تبع عالمي رزقي تمام مخلوقة عايدة خوديا عايدة خوديا خودي رزاقة دبي إيفي إيفارا هانا إيفي إيفارا هانا حتى خو باوي سر چاوي وينا في خودي هانا ذكر بك يا رزاق يا رزاق و بيراجي نافي خودي فتح جي بك يا رزاق ويا فتح يا رزاق ويا فتح يا رزاق ويا فتح يا رزاق ويا فتح زاني يعني بجمع ايجو في ذكريها نابكي خويت على قدر وينا دوغهرني فقيبي دولمندكي نخوشبكي وشفادكي خويت على حتى صلاة قوري ومحتاجي ببال تتشتيوا ناهيلي يعني خويت على رزقكي بيقومان دديه بنافي خودي رزاقرا نافي خودي فتح جي بربي يعني يا فتاح ويا رزوق يا فتاح ويا رزاق يا فتاح ويا رزاق إيه شبهنا حتى ولو خو بابي جي سر شعبي بينا و بفينا فيرا بفي ذكريرا ولو خيال بك يا ربي حرمة وبركتها فينا بيخوي فتح ورزاقكي تحالي خوش بكي ترصي حلالي فريه بديم ترص جيبو بيقومان بديم يا ربي تم محتاجي كسينك يا ربي بفيش كلي شخور الدعاء بكي خذت على ورزقك سهل بديه و پیش روژا وینا خوش بی و خویت علاوی دریا لبر وکی جبیرا نکن گهدار نهجا کی و هر دو ناو خوده فتح و رزاق لسر هنگولیسکه آوه درا لسر برا هنگولیسکه گستیله بنویسینی نقش بکی و بدسته خو وکی یاجی وفقا تلسما ناوي خودي هيا يا رزاق لسر قستيل كي نقش بكي وابتلاخو بكي او تجاري فقير نابي تجاري محتاجي بالك احتياجاوي ببال كسيفا نامني ما يقو في ذكري في ناوي خودي جي ذكر بكي خويت على دري رزق البرد وكي رو جروجا ديتراني بهتر خويت على دري رحمته ورزق ليد وكي جغيني ويناجيكي شو وقتي قوهبي شو رجا قوهبي فينا في خودي ذكر بكن يا فتاح ويا رزاق ويا فتاح ويا رزاق شي إنساني
ev navê hana zikir kiriya محتاجی بال کەسیڤە نەبووە و خۆی تەعالا چ خوستیە خودێ تەعالا دایێ خۆی تەعالاوی دۆلەمەند کریە خودێ تەعالاوی دۆلەمەند کریە خۆی تەعالا ئێڤی زیکری بە مەشغول ژی بی خۆی تەعالا ڕزقê wîna gelekî fereh dikî belê me got êgo vê wifqa hane li ser gustîlekê binivîsênî bikî tilha xwe û daîme vî zikrê navê Xwedê Teala bikî ew ti carî perişan nabî di bin ti barî de namênî muhtacî kesî nabînî êgo vî navê Xwedê Teala bi dikanekê vekî vê wifqa hana û di bin ra navê Xwedê ya Rezaq bikî wê muşteriyê wê dikanê û bereketa wê zêde bî û malê wê dikanê jî ji diza wê bê muhefazekirin û ji çava û ji sehra jî kê û ji şerrê însana jî Xwê Teala wê wî muhefeze kî wê wî parêzî navê Xwedê Rezaq û Fettah navekî gelekî mezin e Xwê Teala hicivî navê xwe gelekî ema gelekî dikî bi taybetî jî vê şevê vê saetê vê kelîkê êgo şiyar bî li min guhdarî dikin bera vî navê Xwedê Teala gelekî zikir bikin û ser zimanê xwe vî navî kêm nekin ya Fettah û ya Rezaq ya Fettah û ya Rezaq belê navê Xwedê Fettah û Rezaq Xwê Teala gelekî jî hez dikî duayê bi vî navî bi vê şevê jî Xwê Teala qebûl dikî eslinda mitxwest ez ewelê yanî êvarî ji we re bibêjim bes derfetê min çê nebûn karin li ber ketine ber min ez wî karî veçûm di vir de belkî ez dereng mabim ez lêbihûrtina xwe dixwazim feqet ji bo ti tiştî jî ne dereng e yanî îşev jî hûn karibin hezar carî de hezar car sê hezar car vî navê Xwedê hana zikir bikin ya Fettah û ya Rezaq û pişranê bêjin ya Rebbi bi hurmet û bereketa vê heyva hay şeعبانekî bi hurmet û bereketa vê êvara hay beraetekî bi hurmet û bereketa pazdehê şeعبانekî got dibqasî min wê heriyê ser mêşina teva te ebda efû dikî tu min efû bikî tu rizqê min ferê bikî tu dinya min xweş bikî tu min dowlemend bikî tu min hewcê kesî nekî a bi vî şekilî ji xwe re du'a bikin wê Xwê Teala duayê we qebûl bikî ema ji bîra nekin mezê çi însanê got îman pê re hebî musulman bî yanî Xwedê nas bikî Türk bî Kurd bî Ereb bî gere di vê şevê de du'a ji kurmanca re bikî çima lewra milletekî mezlûm e li her deverê zulm li watê kirin her derê li bin destana tim û tim qetil'am û qirkirin û ferman li wa dirabin mezêne milletê İsraîl rojê di sed sêsed hat kuştin dinya tev dirabû ser xwe li Helebê di yek rojê de pazdeh bîst hezar kurman jî hatine kuştin ya kurmanca bi xwe jî qismekî ji wan e pozê wan e neşewitî yanî dihakek jî me nebîst qismek ji kurmanca ez ê xwedî îman û xwedî bi xîret tenzîh dikim yanî negotin ev çi ye ema ji Filistînê re xwetavêtin erdê ema Filistîniya çikê li hember wê ne li ser cenazê xwe pîrozbahiya qetla wa kurmanca kirin îca ji ber û lo însanê got xîret û îman pê re hebî vê şevaha pîroz mübarek bera du'a ji gelê Kurd re bikî dixwazî ber Tirk bî ber Ereb bî ber Kurd bî bes got îman pê re hebî bes e şeva wê şeعبانê pîroz bî duayê we meqbûl bin îbadeta we meqbûl bî înşallah Xwê Teala remezanê jî bi silametî bigihînîme me bi remezanê jî muşerref bikî înşallah hedê bi xatirê we bi xêr û xweşî bimînin
tekrar normal bir şekilde tuvalete gidebiliyorum ve seks hayatımın tadını ve hayva şabaneki ve hayva bara ateki